Gospodin Ilija Životić ovoga jutra, naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. O čemu se radi sa demonstracijama? Ja sam pravio šale od jutros da su ovo prve ruske demonstracije koje su Rusi organizuju u Beogradu, a koje prenosi Soroševa televizija. Pa dobro, ja se ne bih složio da ruska služba stoji iza toga, kao što su neki analitičari pričali. Postojale su neke indicije, ali nekoliko ljudi je dovelo u zabludu demonstrante da Rusi stoje iza njih. Naime, prethodnih nekih 12 do 18 meseci pojedinci koji su izgubili neke privilegije koji su imali u ranijim sistemima, pa čak neki od njih su imali značajne privilegije i dobre plaćene poslove koje je država plaćala do 2000. godine, oni su zamislili da i u ovom novom našem društvenom uređenju dobiju te privilegije. Međutim, sistem je to pre 4-5 godina prepoznao i njih totalno isključio iz pojedinih poslova i oni su, braneći svoj lični interes u stvari, krenuli da kreiraju svoje neke YouTube kanale kojima su privlačili gledaoce, odnosno pratioci. I tu je bilo svega. Tu je bilo priče protiv 5G mreži, masoni, templari, tajna društva. I na taj način su oni na jedan populistički pristup okupljali neku masu, neke gledaoci. Svi oni imaju po nekoliko miliona pregleda. Što je luđa priča? Što je luđa priča, imaš više pregleda. Tako je. Mi na to, koliko sam ja shvatio, službe bezbednosti nisu dosta obratile pažnju, a upravo su ti ljudi formirali tu kritičnu masu od 500-600 njih koji su bili izgrednici. Tako su regrutovani budući organizatori. Tako je, a oni su u tim svojim obraćanjima često se pozivali na Rusiju, na FSB, čak i jedan od njih snimao i film o sebi kako je on prihvaćen u Rusiji od FSB-a, kako dobija odlikovanja. Tu stvari sve susreti s nekim pukovnicima i generalima KGB-a koji su penzionisani još 90. Niko od njih u stvari nije sedeo sa nekim ozbiljnijim čovekom iz FSB i naravno da Rusija ne stoji. Dobro, i u našim službama bilo je lutanja. Evo, ja sam razgovarao sa nekadašnjim šefovima naših bezbednosnih službi i pitao sam neke stvari. On kaže, to je sve napisano u knjizi. Ja kažem, u kojoj knjizi je napisano? Pa kaže ono Vladari iz senke. U toj knjizi se opisuje pad Berlinskog zida gde Rusi pobeđuju. To je trijumf Rusa. I oni se povlače na rezervne položaje. I oni u tom času ne traže veze sa Zapadom, nego traže veze s nekim odmetnutim ruskim generalima, KGB-ovcima koji negdje se kriju tamo u Nemačkoj po nekim čumeđima i oni smatraju da su oni pustili da Zapad propadne. I oni su zaista verovali. Nije čudo što se nam se desilo posle 3 decenije ovo što nam se desilo. Dobro je sa takvim tajnim agentima da je ovoliko Srbija ostalo. Pa dobro, ti ljudi koji pišu takve knjige, oni uzmu jedan delić istine, onda uz pomoć mašte nadograde tu knjigu i prodaju nekoliko miliona primjera. Postoje trileri svuda, špijunski romani, ništa. Tako i James Bond, ništa, to nije posebno. Tako je, naravno. I upravo ono što, da se vratim, ti ljudi su, njih nekoliko, zarad svojih ličnih interesa su pravili te YouTube kanale, okupili tako neku kritičnu masu i od toga... Ti si gledao te nastupe? Tako, ja sam gledao, mislim, tu ima ono... Šta ima, šta su najluđe? Pa šta su najluđe? Predsjednik Vučić je, ne znam, sin nekog albanskog vođe, mafijaši albanski ga podržavaju, drže ga ucenjenog. Putin mu je lupio rukom o sto, Putin ovo, Putin ono, Rusija, Rusija. Evo, dovešće 5 miliona migranata, iselit će Srbe iz Srbije. Apsolutno, 5G mreža će nas sve pobiti, ostaćemo svi sterilni, biće prinudne vakcinacije i zato će Srba biti 1 milion za 2 godine. I tako neke stvari, a ti njih, kad počne taj njihov YouTube prenos, ti vidiš iz njih neka crvena slova, žuta slova, krajnja istina, važno saopštenje, vanredno obraćanje tog i tog nekog kobajagi doktora nauka koji ne zna nijednu reč na stranom jeziku da kaže i tako dalje. Ali oni su stvorili tu neku kritičnu masu ljudi koji je izašla na ove... Pre svega ovo nisu demonstracije. Demonstracije je mnogo ozbiljniji nivo organizovanja protesta. Ovo su bili klasični građanski nemiri. Znači, spontano neko organizovanje gde imaš 5-6 nekih poluvođa, znači ne postoji jedan krajnji cilj, jer... Ali nema nikakvog zahteva. Nema nikakvog zahteva, imaš 10 nekih grupa, čak su i ove žene crno priključile. Kako je moguće, evo ima reklama, ovo se odigrava pod reklamom 5G mreže. To je reklama... To je upravo to. To je upravo to o čemu ti kažem. Znači, danas je 5G mreža, sutra će biti vakcine, prekosutra će biti... Ne, nego ima reklama za Huawei gde piše 5G. I oni to nisu ni primetili, ali su protiv 5G-a. A ovde u Srbiji nema 5G mreža.
Vidio se, juče su Britanci doneli odluku da se Huawei izbaci iz Velike Britanije i da će se razvijati sami svoju 5G mrežu, ali to je zbog nekih drugih stvari jer su oni tumačili da će Huawei ugroziti sistem bezbednosti. Kao Kinezi će da ih prisluškuju, prati i tako dalje. Ali to je samo neka politika koju Sjedinjene Američke Države vode prema Kini, koja nema veze sa nama, koja apsolutno nema veze sa ovim zahtjevima koji su bili kod nas. Kažem ti, to su bili klasični građanski nemiri koje karakteriše to neko spontano nasilje, koje karakterišu ti talasi nasilja. Oni su sat vremena mirni, pa sat vremena gađaju policiju. Pa sat vremena mirni, pa sat vremena gađaju policiju. A kakva je ta organizacija? Ti si primetio da se to davno sprema? Pa kažu ti... Ranije demonstracije su bile i Ne dajmo Beograd, i 1 od 5 miliona, i blokada predsjedništva, i... A mnogo ozbiljnije su bile te jesenas. Ti protesti su bili mnogo ozbiljniji, bilo je više ljudi, bili su složni. Ali i kad su nosili te steru i vešala, to je bio neki... To je bio uvod. Čekaj, jer ti imaš vezu sa ovim sad? Tako je, jer taj čovjek koji... Jer to, iako su upadali u RTS i blokira, oni su, mi ćemo predsjednika da blokiramo, kroz tajni tunel je pobegao, on izađe na terasu i smeje im se. Da su ušli u RTS, oni ne bi znali šta da rade. Ne, oni su tražili da budu gosti Dnevnika, a nisu znali gdje je Dnevnik. A i da su bili gosti Dnevnika, šta bi oni rekli građanima? Koji građanin će da sledi nasilje, napad na policiju? Pazite, ja podržam... Čekaj, to u Africi kad neki major otme vlast u nekom puču, on otme radio stanicu i proglasi da je on... To je karakteristično za afričke zemlje i za Latinsku Ameriku, gdje je bilo više stotina pučeva i nasilnog rušenja vlasti, da se u nekim zemljama po nekoliko puta se to dešavalo. Jeste, ali iza njih stoji CIA, stoji neka velika sila. Ovdje nijedna sila nije stala, nijedna služba strana nije... Čekaj, neko podržao, evo vidimo američki ambasador je osudio demonstracije, vidimo da i Rusi su osudili, iako se govori da su ovo ruske demonstracije. Pa dobro, naravno da će svi da će i Rusi osuditi to, da ne bi pala ljaga na njih da su oni ti, ali zašto bi Rusi podržali? Rusi su svesni da mi idemo putem Evropske unije i njima je bolje da imaju prijatelja u Evropskoj uniji nego da imaju prijatelja koji je skroz izolovan od svega. Druga stvar bi bila da ovdje postoje neke silne ruske investicije pa da ih oni štite. Ne, Rusi imaju prijatelje, imaju NATO zemljama. Tako je, oni su potpisali partnerstvo za mir mnogo pre nas. Što se zaboravlja? Više su uložili u Hrvatsku koja je članica i NATO-a i Evropsku uniju, u Sloveniju. Hrvatima su dali 1,5 milijardu eura samo za spas Agrokora. Više milijardi eura su uložili u izgradnju hotela i svega ostalog. Investicije u Agrokor samo. Tako je, pa Rusi su pragmatični isto kao i Amerikanci. Kao što i sa Bugarima što rade ili sa Mađarima. Mi nismo toliko značajni za njih, iako govorimo kad je teško, Rusi će nam pomoći. Mi smo više teret za Ruse nego... Pa dobro, da su nam pomogli u nekim situacijama, pomogli su nam, ali u velikom broju situacija oni su nam pomogli zbog njih samih, a ne konkretno, naravno, zbog nas. Gde su naši interesi preklopili se. To je bio i taj veto u Ujedinjenim nacijama gdje nismo proglašeni za jedini genocidni narod u 20. veku na osnovu britanske rezolucije za sredu. Meni je krivo što se, kada govorimo o tom vetu u Ujedinjenim nacijama, se nigdje ne spominje Kina. Prvi koji je stavio veto i digao ruku za veto je bio kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama, pa onda ruski. Znači, mi tu treba da zahvalimo i Kini. Kina je jedina država koju ne interesuje unutrašnje uređenje neke zemlje. Ali taj Putin koji je digao ruku za veto pokojni, mi ga pamtimo kao saradnika Andreja Kozirjeva kad je zavrtao ruke i na Palama i u Beogradu. Tako je. Ruska čvrsta ruka. Da, ali eto, zaboravljeno je pa mu je odmah podignut spomenik na Palama. Dobro, ja ne mu kažem ništa protiv Rusije. Kažete, oni su pomogli nama u tom smislu kada su nam se interesi poklopili, ali Srbija je zemlja koja postoji na tlu Evrope. Srbija je zemlja gdje je Evropska unija 100 km od nas, a Evroazijska unija 1000 i nešto kilometri. Naš put je prirodno određen tim geografskim položajem. Drugo, ti kad izađeš iz ovog studija, jel ti vidiš ispred sebe, ne znam, Azerbejdžan, Turkmenistan ili tako nešto, ili vidiš evropsko uređenje države, demokratiju i tako dalje. Nema totalitarnog režima kao što je u tim republikama. I sad, šta je svrha tih demonstracija? Vidimo, sprema se haos i u Bugarskoj, masovne demonstracije, veliki gnev. Vidimo, čak je bilo i primitivnih demonstracija u Bugarskoj nego kod nas. Evo, ja se sjećam kad sam bio negdje 90. godina poslije pada komunizma i spomenik Georgiju Dimitrovu i oni dovode pse da mokre na spomenik Georgiju Dimitrovu, mauzolej njegov. I tamo su zapalili parlament odmah.
sredstvo demokratije, odmah se pali parlament. Ali paljenje, rušenje, razbijanje izloga, to ne vodi ničemu i to samo odvraća građane od tih protesta. Vidjeli smo da iz dana u dan je bilo sve manje ljudi koji su došli iz nekih drugih razloga, ne da budu... Niko neće bude deo mase koja ruši, koja uništava grad. Jer pazite, mi smo već jednom platili obnovu te skupštine. Za taj novac smo mogli da izgradimo bolnicu ili vrtić. Zamislite sad šta trebamo opet to isto da radimo, pa bolje da napravimo jedan vrtić nego da menjamo stakla i vrata na skupštini ili tako dalje. I da se popravlja kao drva. Ovo je iz Bugarske snima. U Bugarskoj je sukob, kako sam ja shvatio, između predsjednika i premijera. Ali to je bilo i u Albaniji, kad su bile nerušilačke demonstracije, gdje su rušili Edi Ramu, a Ilir Meta, predsjednik, je bio čovjek koji je začetnik tih demonstracija. Uvek su demonstracije sukob dve odmetnute sile u državi. Dve različite političke struje koje se bore za nadmoć. Nijednom nije dosta vlasti i onda želi ovoga drugoga da potisne. Sad, stalno se govori o navijačima kao političkom faktoru. Mi znamo još kad su izbili ovi sukobi 90-ih, tad je bilo borba za navijače. Govorilo se da je rat u onoj bivšoj Jugoslaviji počeo na stadionu Maksimir, kad je Zvonimir Bogdan tukao onog policajca i kad je došlo do opšte tuče. Da li se politika određuje na stadionima? Ma ne, pa naravno. Evo, vikali su i Miloševiću, ubi se, spasi Srbiju. Govorili su to i Koštunici, i Tadiću su to pevali. Kad počnu da pevaju, ko njima odredi šta će da pevaju i navijače? Pa i postoje vođe navijača koji vode tu svoju neku politiku. Dobro, ali iza njih govori se neke tajne službe, narkodileri. Ne, mislim da to nema veze sa istinom, da je to dosta populistički napis. To se koristi u novinama kada nemate šta drugo da stavite. Pa mislim, zna se ko vodi državu, vlada, premijer, predsjednik, a ne navijači. Navijači imaju svoju tu neku ulogu na tribinama. Ono što mi često zaboravljamo, kad je potrebno dati odjednom, ne znam ja koliko litara krvi, pa prvi koji dođu da daju to krv su upravo ti navijači. Kad su bile razne humanitarne akcije, posle Obrenovca, oni su došli, priskakali u pomoć, pa čak su i zaboravili ko navija za Zvezdu, ko navija za Partizan. Da li postoje neki sukobi među njima na tribinama? Pa postoje, naravno. Sad bilo bi laž da mi kažemo da ne postoje. To je njihova unutrašnja stvar. Oni se bore za tu tribinu, za tu svoju nadmoć u tom klubu. Evo, vidjeli smo kad su se borili za navijače Partizana. Oni su morali da huligane dovedu iz Splita, navijače Hajduka, kao da mi nemamo dovoljno naših huligana ovdje po Srbiji. To je bio jedan drugi sasvim pokušaj. Ja to ne bih doveo u vezu sa samim navijenjem. Nego ko će biti glavni narkodiler u državi? To je bilo, pa vidjeli ste ko je to doveo. Ljudi bili su njegovi snimci i na televiziji i po novinama ko je doveo te ljude sa strane, ali kao što ste vidjeli, kao svako strano telo, navijačka tribina Partizana je to odbacila istog tog trenutka. I skinuli su ih gole. Skinuli su ih gole, izbacili ih napolje, onda ih je žandarmerija sprovela u zatvor. Ali to su pokušali ljudi na ovim demonstracijama, da oni koji su, kad je bilo sedine naseda i jedno veče od tih demonstracija, gde su želeli da pokažu da zaista ima ljudi koji nisu nasilni, koji žele da nešto tim postupkom kažu, dokažu, ukažu na probleme, a da onaj ko iskoči i ko poželi da napravi bilo kakav incident, da na taj način bude lako prepoznatljiv i onda su i sami demonstranti hvatali tog nekog, kao ona slučaj kada je nožem uboden. Pazite, kad se ozbiljno organizuju demonstracije, onda imate vođu, onda imate odbor koji organizuje te demonstracije. I prijave se. Tako je. Pa ne samo što se prijave, nego oni imaju upravo to što ste vi govorili, imaju ljudi koji su zaduženi da svakog izgrednika udalje odatle, da im ne kvari taj plan i program. Ovdje smo vidjeli da oni sede sat vremena, pa onda opet nekih 30-50 njih skoči, gađa policiju po sat vremena bakljama, razbija sve oko sebe, pali kontejner, pali vozila. To je stvarno nenormalno. Da li su svi ti ljudi, evo i čitamo i danas, mnogi ljudi koji imaju svoje stavove vezano i za politiku, i za koronavirus, i za prosto uslove za život, ne samo u Srbiji, nego na ovoj zemlji, u svom ovom životu, postavlja se pitanje da li su svi sankcionisani, da li će biti sankcionisani, šta treba da... Koga treba sankcionisati? Treba sankcionisati pre svega ove strane državljane koji su uhapšeni, koji su došli ovdje da lome, da pale, da izazivaju nered. Evo vidimo, ima snima kad oni pale kontejnere, automarice policijske. Su to specijalisti koji su... Ne bih rekao da su to toliko... Jesu to amateri ili ne? Ne, nisu to ni amateri, ali to nisu ni vrhunski profesionalci čim se uhvaćeni.
Ono što se sad radi na tome, to je da mi na osnovu tih pasoša koji se nađu kod njih utvrdimo da li je to u stvari taj čovjek, da li je to taj identitet. Možda su to lažni pasoši. Tako je, možda su lažni pasoši. To što je neko donošao iz Tunisa ne radi za tunišku službu ili iz Ukrajine, ne znači da on radi za ukrajinsku službu. Treba pratiti tokove novca pre svega. Ne, ali su to izraelski pasoše. Što važi i za Srbe. Tako je, treba pratiti tokove novca i novac je najveća kukavica. Novac se prvi povlači kada krene frka, a novac je taj pomoću koga mi možemo da otkrijemo odakle su oni došli. Znači, uzmete taj pasoš, vidite iz koje zemlje je došao, pozovete tu zemlju putem međunarodne policijske saradnje, da vam utvrde identitet stvarni te osobe. I da su lažni pasoši. Tako je. Mi imamo izuzetno dva dobra ugovora. Jedan je potpisan sa Ruskom službom bezbednosti u vezi kontrole cyber prostora. Tu možemo da ispratimo tu komunikaciju koja je bila preko interneta, preko Vibera, Whatsappa i tako dalje. A imamo jedan mnogo značajniji ugovor sa američkom obavještajnom zajednicom koja je stvarno najveća i najbolja na svetu. Treba poslati zamolnice na obe strane i sačekati odgovor da vidimo. Verujte mi, Amerikanci sigurno znaju i Rusi ko su ti ljudi koji ih je poslao. Da li su oni došli ovde slučajno, da li su se zatekli ovde slučajno, pa ih je ponela masa što neko pokušao da predstavi ili su u stvari poslati sa strane. Naše obavještajne službe, da li oni to znaju? Oni također imaju uvid. Nije tačno da sve što mi znamo znaju oni. Oni znaju mnogo više nego što javno zna. Tako je, ja se nadam da znaju. Ne radim tamo pa ne mogu da vam kažem šta znaju o tome, ali ja vam samo kažem šta bih ja radio da sam na njihovom mjestu i na koji način bi ja utvrdio identitet i ko je poslao tu osobu. Kažem, ne znači da neka strana služba direktno stoji iza ovoga, ali da su poslali pojedine službe poslale pojedince da ispipaju. Ovo je bila jedna proba. Da oni vide na koji način reaguje masa kada njih 10-20 krene da baca kamenjem. Da li će se sva ta masa od 5-6 hiljada ljudi priključiti ili neće. I da vide kako reaguje policija. Policija je tu fantastično dobro odreagovala, čak mnogi je kritikuju da je kasno krenula da baca suzavac. Oni su 2 sata bili gađani kamenjem, bakljama, vređani, pa su onda krenuli da bacaju suzavac. Sad kažu ljudi, pa bačeno je ne znam nija koliko desetina suzavaca. A optuženi su za prekomernu upotrebu sile. Ali pazite, vi kada branite Skupštinu Srbije i kada na vas krene 100-200 ljudi da vas linčuju, vi imate samo 2 opcije. Ili da upotrebite fizičku silu u vidu gumene palice ili da upotrebite suzavac. Mnogo manje posledice po građane nastaju upotrebom suzavca. Suzavac vas rastera, vi plačete sad 2 vremena. Osim u trenutku kada je epidemija koronavirusa i kada je ponajmanje što je trebalo da ljudi pipaju lice, da prenose kapljičnim putem sam virus. Tačno tako, ali vi ste sad na nekom protestu. Vi kada vidite da 200-300 ljudi napada policiju, da hoće da uđe u Skupštinu. Ja ću da odem. Pa vi trebate da odete odatle. Šta vi tražite dalje tu? Vi ste vaše zahteve izneli, vidite da ne možete da dođete do reči od tih huligana i nasilnika. Ukoliko te huligane ne možete da sklonite sa lica mesta... Svako ko ostane tu spada u same huligane. Pazite, stavite se u poziciju onog policajca koji ima sebi 30 kila opreme i onaj šlem. Kada njega gađaju satima i kada on dobije naređenje da eliminiše tu svoju pretnju, kako on može da zna u toj masi da li ste ga tačno vi gađali ili gađao Marić? Naravno. Hvala. Marić nije. Hvala najlepše. Marić je više lepu reč koja gvozdena vrata. Teške reči. Nije teška, lepa reč. Gvozdena vrata otvara. Hvala najlepše. Ilija, nastavljamo program, idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.